қазақ туған. Берелбіз деп айтамыз бір-бірімізге. Тәжікстан менен Кыргызстанда аскер кагылышы болуп атып жатканыбызда казактар миллиондогон патрондорду, 100 миңдеген снаряддарды Тажикстанга аскер жардамга таралып жөнөттү. Ал патрондор ар бир кыргызга бирден жетмек экен. Анан алар айтат, биз илгери мурунураак договор кылып койгонбуз, ошону азыр берип атабыз дейт да. Бирок мен ага ынанмадым. Эгер эки коңшуң мушташып атса, биринин колуна балтаны же бычакты алып келип бербейсиң да. Кой тынчысын отургула деп анан ачуу башылгандан кийин анан бере турганың карызың болсо же бере турганың болсо анан бересиң да. Анан ошондон улам айттым, биз бир тууган элбиз десек, түбөлүк доспуз деген тиги договор келишимиз дагы бар. Чыбиягыбызга ишенбесе, бирөө коёй деп койгон жок. Анткени Тажикстандын салмагы өсүп бат эле жардамдашып берип атат. Россия деле берип атат, Америкасы деле берип атат. Өзбекстан деле алар менен сүйлөшүп атат. Анан туруп Кыргызстандын ишенген эки эле досу бар экен, союзники. Таянычыбыз. Бул биздин тоолор, анан биздин ушул намыстуу мындай эл жүрөк мүнөзүбүз. Башка мындай бизде таянар тоо жок экен деп. Кыргызстан направил Казахстану гуманитарную помощь в связи с паводковой ситуацией. Формированием автоколонны занимались спасатели и, как проинформировали в МЧС, продукты питания, предметы первой необходимости предназначены для жителей пострадавших районов. Отправленная Кыргызстаном гуманитарная помощь братскому народу Казахстана распределена между 4 регионами. Об этом сообщает МЧС. Прибыл ночью в 1:30 3 фуры. Напоминаем, что 6 апреля фуры с гумпомощью выехали из Кыргызстана. Всего было отправлено 10 спасателей МЧС, 17 водителей и 15 фургонов с 300 тоннами груза.